Hello everyone! For today's video, mag-adto mi og Valencia. Kauban na sab nako akong duha ka batos nga si GL og si GK. Og uban sab namo diri ang ako ang manghud nga si Liu. Ban-uban na pud ang mga person for today's kana kay gipauban man uban ta. Aglayan naman unta mong destination ani tingala na lang man mi nga kalit naman og bago ang decision sa ako ang father there. Nga sa Valencia na lang daw kuno mi mangadto. Suportaran kay mao may driver lisod pod atong pulihan og drive bitaw ay unexpected gud bitaw niya gipauban mi sa ako ang mother and father kaya lagi it's my birthday bitaw nara bitaw mi paliton dito sa Valencia mao nag-uban-uban na lang sa na lang talagsaon ra ba yan ni magsigi adto Valencia sulito samtang nakabakasyon pa diri sa Anlugan para sulit jud kayo ang pag-uli diri sa Anlugan ba may na lang sa malingaw ang mga bata. As what you see, finally naabot ra jud mi sa Valencia kay murag gutom na sa braba. Kay naabot naman mi Valencia, di jud na mawala ang libreng paniudto ni mother. Lipay na pud ang mga batos ani. Syempre apil sa bang inahan sa mga batos. Dili man lang kay karon ra lipay ang inahan sa mga batos. Sa matag adlaw jud na. Pero karong adlaw mapasalamaton jud kay ko sa Ginoo. Kay gitagaan pa ko niyag dugang tuig sa ako ang kinabuhi. Kay daghang panahon nga daghang hapit na nga mawala ni ining kalibutan na. Pero salamat sa Ginoo gitagaan pagihapon ko niya kinabuhi para mabuhi ni ining kalibutan na mao nang dako kay ko pagpasalamat sa Ginoo. Bitaw as what you see makita yun ninyo dara si Bibi Chiki o si Papa. Lasta jud kay nga lingaw kayo kay patigod si Papa nakapapapdol na gud kay human naman may pamalit sa mga palituno ug mana na pod upang umpra silang mama nagapit na lang sa den mi diri before mi nang uli basta mga hilig jud og fruit salad basta makaadtog Valencia di yun na malikayan nga mohapit diring dapita kay unsaon ta man hilig man jud ang driver ug ang asawa sa driver og fruit salad syempre favorite pod baya ni sa mga batos di ganahan jud danig inom samot na kay pwede kay ka-refill inig mahurot na parisan nag istorya samot jud kalangan og kauli lata ra ba kay sa mga dagway nga busy kay og istorya makauli jud mi anig sayo ba with action ra ba jud mag-istorya makakatawa jud taning duwa kay dili man ka sa istorya makakatawa diha man ka sa ilahang action manay giingon nga istorya dala action apil man sa diay kon sa diay kuya GL pod sa bawre game nun ikakaog prutas inana jud ng bata bitaw kay nakauli naman mi na busy na podayon si mother dear sa iyang negosyo nga gamay ang ako sabdayon nagluto na sabdayon ko sa ako ang galutuon during the pita walay lain ang macaroni salad mo ni giingon nga bahalag walay cake sa birthday basta kay naay macaroni salad salamat day sa sponsor nga si Mother Dear ug salamat kayo sa mga nag-rate sa ako through Facebook, Messenger, chat, call or text salamat kay sa inyong tanan appreciate kaayo nako during the pita og labi na sa ako ang banana nga ning uli jud bisag gikan pag duty nga layo man ang taning Anlugan pero salamat kayo nga naadjud siya time para sa mga charge nagdrama ang person during the pita bitaw ay kana lang sa ako ang ganap for today's video everyone thank you for watching God bless amping